toyinza kuba muwe amagezi wabadulizi ng'okedangula ku kyalo idde bakwata mu mugati no now you understand so they are sure kujja ku mukolo omuntu kisade kitamire kiri kudachi na masingula business yokoze noweze emyaka ana nga toli kugibona mu magoba bawa amagezi ate wa amazima yoli eyo toli gifuna kwa onatu sata no benkaga kwacho mwoga mwoga musubuzi webikajo ngamani oliko bawaya wayo mugaiga wo muikaliro okitege business edikolasi ndiko ba nani yani ono musada waife omusubuzi owepanyolo yani okonyo konyo musubuzi webirime you understand ndiko ba oyona sanyo kahalwa webya wachabazinga ise kali kyo person so buli muntu obaku n'ekikwandikibwako aye tikikuwandikibwako ng'oli mu ataano otandika okikola ng'oli n'emyaka 2 wajja okutuuka emyaka 4 nga graduation kikutyaimemu balaza oyo munamawulire aya ayenda bwa kansala era ekasokwe yabuwaza gyabumuwandika kuwaza nali ku district council tibakabindeta bandita muyango omusomesa muyango nali kansala wa Central Division gano era obutayenda mu 7 n'empalana yange nga nenda agolole n'okujebula moji nga tulikubona mushibuga tulikuwangula yatola obululu mu byalo akati katulumba ebyalo yona tumunazeeyo bozo ti wamunaza kyendiku nka mission ye yokumusangula okajiri kutola mu 7 ye ninayo nenda mu 7 yavwe tufuge ne mutabane kuba mu 7 tali mu league yange benjaka ndia nikagati muyanga yali ndikwenda ngali kulyanze sende ya 7 ngali ayera data olusocho yogire kiri kimu kubiku byote okuba nabyo mu myaka 4 emyaka 4 oteekwa okuba ngeri obyo bakwogerako ng'ozirawo aye ng'abaliwo basobola okutaasa ate nga bizitowa ku obutakati muyanga ebyengo bakuta ku level nti mwesigo wono owa ku radio bamutwaye ki ate mboti yageme kana ka P7 ate oyo tayinza kuba abantu yakuba meza odi bakobye mwesigwa wundi amayina gafanagana ngayo ozirawo nga abantu ba ofunye baloya bafulida bali sure and that cannot be you forte bali ku defining era kwidi akati be omuyanga mu muhamiriria tomanya tasobola akayinza kubachi muyanga kutegeye oyinza okugera basoma kuna amawulire oti balonze muyanga ku bwakati kiro bwa busoga abantu bayikiriza buli omu abayina kuganonia agakakase aye bwokoba otyo teyise alangirira omuyanga okuba omuntu muli omukulu owa zibondo ebyakana ani ebyo muyanga n'ebibi ebyo byeyamanira ebyo byayenda ebyo byagonsa ayi ngoti muyanga bamulonze najja okuba omwogezi omukulu w'amagye bagobye ku laigi does anybody believe you wakati muyanga owembaliga amagye yagayingirali n'ensalu zali bwe bagikola so eriyo kyebakoba kyakudefendinga because of who you are aye ekyo kida tirunaku lulala process kida okuva ku myaka 2 ng'oyidda bw'okizimba nze eriyo bye boogera baakaati ekyo be abali akati muyanga walya abakwirira akati ekikulemeisa mpwituyo walubiyanga ate ebyo ekizibu ky'omuyanga empwitu ekulemeisa okulya toli kulya toli kweyongerayo oli kwasamira bwawo walubino eyangoba nga tulinidda toli kulya toli kweyo kuno toli kulya kuno toli kufunako oyasamire bwawo ebikulozo oti emyaka gikulinze olozo toli wasano baidako nakati dojo oliye nebyo kubimu ebyakutwala mu Piero Yusebo no okay I was not born kulya nzena kuna n'omukazi ow'empwitu I was trained by omukazi ow'empwitu Margaret namukwaya bwoguba ku kyogubukubi bakati buli omugali leka abalya balye abandi tulinde muliri akaseera katu 7 bwali golola nga tufugani mutabale lino bitandika okuli okayogeza kirungi my brother ekyo kidyemu
odi abasoga chebeta ati ekinu ayi musobola n'okufumu okusobola n'okulya ku mulembe sokulya ku mulembe gwa kojja okidi ekinu wakiwulira kinu ekinyui oba ekinu ekinu kitegeeza omuntu ali mu gurupu yo nga byemukola bifaanagana nani owekinu ni mwesigwa ni muyanga mu luzungu wakita peer. Very stupid, that's the issue. Ani muyanga gwoba oyogerako kubanga muyanga wa kinywi kimu nedda akaba nti wetukobanga nti bapiya oba abakinwi ojja kwogera nti Obote, Nyerere, Kenyatta, Jomo abo baali bakinwi ligi eibwe neyo Museveni, Lugunda, Bidandi Sali Mbabazi tiyabalimu Mbabazi baali bakinwi but Bidandi Sali Kintu Musoke Yori Kaguta Museveni Alhaji Ali Muwabe Kiveidinda baali bakinwi kikosi kyaibwe nekyo kikosi so zena mu kinu kya Museveni nziramu mulimu botafuire mulimu ba Moses Ali mulimu ba Kadaga mulimu n'abekinwi ni Museveni bandi bali 8 ali 85 nzali mu kinu kyange ye mu kinu nga tufanagana ni muhozo w'emyaka 5 n'omulala kenze ni 87 oba